Ti Masakbayan. Naruko nga ayar. Umaykan pari James, hinta pa merienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. At ngamin mga ayam kanyak nga agaway rin pare Alan. Isa masapol na malpas ko na gito Tapno saan ako nga ag-overtime inton pikat. Ay na pare, nagagat ka launay. Maparigat ti bagim ano idardaras mo amin na trabaho. Nasken kami na makasapulak iti pagmatrikula na giti anak mi pare. Ken saan la areta? Adupay kami na giti babayadan mi. Hunay mata. Kalat manan ngagsakit ti ulok. Oo. Agluluwa man ang dagat pare. Anya ti ko na ti doktor, idi nagpakita ka. Kinapudno na. Saan pa yan ang pare? Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor, tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa yung amin kwarta mausar, pare ti panagpadoktor ko. Ay na pare, di mo yaling-aling dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo, tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti apo. Kasano nagtultuloy ako mapsut ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakunakon, agtalik ta iti apo. Ipadas ta na iti imbalakad ni doktor na ramilag. Sapay ko mga rod, kasan ako maroon ti sakit dagiti matam. Sapay la ko mataging bagtumatlaang. Tapno makapagtrabaho kamatlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ay, iniinot matan ako mapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo ka no dahi tayo ti panakapwer-pwer sa iti mata. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid amanak ko. Kung ati doktor, nagbakasyonak pa lang iti trabaho. Ken andarag iti vitamina nga inisita na, may sukanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak. Barang saanan nga agtultuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Una na, kat agyamanak ka na iti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandan idi na kaya ti agina na. Iso dayta. Nakaalan iti sakit na. Napasman Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patibkaram ka di ti pakinakam ti asawa. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariribu ka nak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakun-akon. Anding ayam ti asawam. Gaputa kasapulan na kaita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Wananang, namnamaan nyo dayta. Napatag ka na kami ni James. Tatang, anya ka di ti sapsapulan nyo. Itay kayo pa'y laeng nga agar-arikap di talamisaan. Kit-kitak nga ro tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itindanom anak ko. Awan samot nan dito Sapay umay dagasan ni Mang Paolo dahi dyan inton madamdama. Alla ni tatang, day taman no. Adda di tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya da ito Impagarap ko lakit tin na nabati ang notebook dito Iso day tatang. Basahan nyo ngamin tinakasurat Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsa kan day ta amam. Iso adinan makita day ta notebook. Ha? Sige, JR. Inkagrubatan. Ang mga numaladaw kay ti papanamoy di eskwelaan. Wan tatang. Ngamusan kumamot akasta ti panagsasawam kini tatang nanang. Nakakasilang aruden. Ngumkasta pa'y lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko. Mapangkan. Okay lang kanyak na dyan. Di mo pagparikutan na abanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraw? Da ka may latan ditaw Sana balay,
kabalan mi may. Ang mga no nakarkaro ako mo drap ti panagkitam, no mapwersa ka. Pamintag bagkat. Mang Paolo, Ay na, day ta ka manin. Nakalidliday ka manin. Abay aya. Tayo bagkat tayo lagi tinda naman. 5 isang ti panakilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay, apay. Pagkunamat iti day ta. Basta, Mang Paolo. Mariknak analami isang ti panakilangan kanyak ni Melody nga asawa. Mala. Di mo paila panunutan day ta banag. Agpaimbag kakit do. Mga nuag parikot lang ti asawam. Gaputawan ng trabaho. Kat na ito ilangan water refilling station ti pamastakan yaw. Saan na nakas ide? Adakkel agatad ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo. Talaga masaksak tanak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak matkan ka Melody friend. At dalat ta kwartam. Nga uri awanan trabaho nila kay mo. Pagkunamat iti dayta. Wala. Gapot na at dalat ta pangilibrem kanyak diti restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapudno na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayaton ti agrigat pay. Anya, apay ko mga grigat ka ngay. Idin to taadamot lat ta negosyo yo. Nga uri awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day di apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaang ti adakas siya negosyo na iti lugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuti nga kiti mabalin ang mapasama. Iso ang nakaikagdang akon. Ay nga ti kayat masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasjay akasasaad na. Saan mo tayo ti kasta? Ngam kayat ko lang ang makasigurado asaan to nga agrigat dagiti anak mi. Iso ang mapanak agtrabaho di syudad. Anya, Kat, nagsalita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intong siguradon nga damastrakak. Awan tumatan ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka, oh. Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Napirdi nga mintay may sama siyain. Iso baset tinadeliveran may. Hangam sana balay. Natarimaan matkit dain. Balasang ka, oh. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isumad nga minti ko na ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't lati maramidak. Gaputa desisyonan na mo't latan dagita banag. Pasensya ka na bakit? Masapol nga min a desisyon nag-adago si tay. Tapno saan na maladaw unay lagi ti orders. Alawanan, kaslawanan ti imbagak. Sige, inako ni Jesiled. Nakaluto akon. Mangan kayon tulatan kadagiti anak ta. Kayat kun ti agina na. Nabanugak anak kilabada ang nagmalmalam. Agyaman ak parehalan. Timbay ka adagos, itay inawagan ka. Kasano? Tanagak iti ibagam nga daka dito bar. Anya ti aramidem dito idin to tamaluman. Anya ka tirumbang aramidat pare. Kasadya kon mapagsusurot na itar aramidat. Dapat ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kayat mo asawan. Ada ka di parikot. Madamdaman to na pagsaritan ta na itapan. Paginom takik di. Tapno makalipatak iti oray ang pagbiit lahi. Anya? Good evening. Yun isang ako. Ha? Nabarbartag ka matan, tatang. Apay ngay anagbartag ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Uregas ka sa no, malipatak ti parikot ko. Saan na rumba nga nagbartag ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Naruamak mo tan.
Pasensyakan, Eunice, anak ko, ha? Sige, inako ni tisilid mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang, anak ko. Sige, inturbigatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Lay, si ka magayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Baraw. Apay, sa dino tinagkapwam. Kwa. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James agayem ko, nana? Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Nag-inom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatla nga agawitin. Anya, ang apay. Adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amang dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Diyak masungbatan day tanana. Basta, nakitak analitay unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod barok tamapanak ije balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mo't itay. Kahit ayan nga ruden ni tatang mo, Eunice Apaw. Nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpot dito balay. Saan pa'y nga ruden anang rabi Di mi mo, nunangan itinaginuman daw no saan. Ay, unay mo tan. Sa dino nga min ay tinapanan ni Melody. Jack amo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige, apok. Awagam ti inam taagawi din. Saan arumbang agpakpakarabi ije ruar. E din to tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ije kamada. Saan amatinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta apo, di yu baybayan ti amayo. Well, lola, talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi ngagkapsat, nga uray kas jay ti kasasaad na. Ay katuwa na apo, katagyaman ako unay no kasta ti panirigan nyo. Malangarod, agawi dakpay, awagan daklaang no dakasapulan nyo. Well, lola, katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata sinmangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang harudon mararamidan na. Agbartak pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuad-damot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Demon ikalintaganday tamam. Awan kit di ti panunot na Bagi na lang ti muna panunutan. Apay nga mawag ka, friend. Rabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Mauuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Diyan kun kabailan ti makadan na ka ni James. Anya? Apay nga min. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, mauuma ako ni ti kasto a sitwasyon mi. Awan lang arudan mararamidan na para kadagi ti magastos iti balay. Bartag pailaan. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang, mangan kayo. Kan inlutuan kayo. Tapno adaigupan nyo asabaw. Kan makaginawa tarik nayo. Ayaman anak ko. Apay, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang man. Marigata na kami ni ti kastoy a sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkita ko. Diya akong maawat ti kastoy ang nagbanagak. Panagriklakat agmay-may sa akon. Adula, amin dagita ngay bagbagam. Makauma ti kastoy abiyag. Marigata na kuna yan. Saan nga umdas ti maalala tayo iti water refilling? Iso ang nakapagdesisyon na kon. Inak manggad iti syudad, mayat ka man, wano saan. Pangasim ko, Melody, bakit? Di na kami ko mapanawan karagit ang nakta.
Kasano kami langan no madayo ka. Nangruna na kita agad adal nga anak ta. Sino pa iti mga sikaso kadakwada? Jack ko makayat nga aramidan ti Kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaan ka dagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrat ti basit a negosyom no iso ti karkarit mo? Saan ba't nga iti kasta bakit? Huston! Oray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Gusto nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya gapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsin nung bat. Kasanumat kami, nanang. Dinakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan ni anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan nanang. Lumabalbalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko? Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti Kastoy. Sana bali. Asidagdamot kada kayo. Ala. Tapno sana na dumakkel pa ito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho di syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody. Wan pare alan. Pinalubusak latan nga oray agtokyad tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanijay. Tiyan mo kat napigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Yan may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria jay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di. Wala, palubusam latang arudan pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wan pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi adwa. Nakakaasim ata may ramaraman ng iti duwang anak me. Wan pare. May kangarudan. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito parke inton maminsan. Agyamanak pare Saan ta nagbalit ti panakilangin mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang, numabalin. Di kala kuman pumumpanaw di ti balay. Diyak kumakayat nga umadayaw ka kada kami. Nangrona kat kastan ti kasasaad ni tatang. Pangaasim ko mamat ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapon nga aramidak ti Kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastrakan ti basit a negosyo tayo? Gapo ta dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mo't day jay ngagpay kada tayo. Kan may sa, dan trabaho yu jay sentro. Di lang amin maawatan, JR. Ngam para matlaan kada kayo no apay nga aramidak ti Kastoy. Isa ang maawatan dak ko ma. Palubusan dak ko man. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarik day ta. Diyak la kayat amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatig kayo ken ko ano. Umadayo, tapno makaurnong iti pagadalyo. Oh, JR, di mo't kayat mo tinersing a kurso? Wan tatang, day tati arapap ko, sipud ubingak. Matungpal lang day ta, inton makaturpos ka. Iso asay-sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ninanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayo nga agkapsat. Nagturid kan nga agpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay? Saan mo't ket di, Nemya?
Nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo tisigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga rod, friend. Agan-anad ka iti papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga rod, inaklumuganan. Adan ti ba sa pagluganan? Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sa dinuman apakay sadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kamin kiniading ko. Da kayo ngay ngagkapsat. Saan kayo kadipay amangan? Mangan kami matan tatang. Aggigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin na imawawag sipod nagpasyudan? Wen ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lati umawag ngayon no kayat na. Bayan nyo, tatang. Padasak tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wen ngagpay so tatang. Sige kit din. Mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko. Ken amangan numaladaw kayo na mapan iti pagadalan. Kumusta nga tamatan ni Melody agayim ko? Awagak man kiti. Ni, isumat tumawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak mo't latta. Nang saan ka naawat iti nagaplayak. Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak namin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko a kwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. No anya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumot la ida. O sige nga roda, kastapay. Bye! Sige nga Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye. Ay, una yan tigayam ko. Sa bahalin samot ten tinasumok na iji syudad. Saan samot ten apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't nalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensyakan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukak idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwartayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't katulungan, isong adaak dito'y. Katbay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan-anad ka dita. Ngam numarigatan ka. Agawid ka diti lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay ti may sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatig na tayo ni nanang. Nangruna ni tatang. Imposible mat ama aramid na ti kasjay. Di mo pala bagbaga day to abanag kinitatang Tamangan no ad-addang agliday. Sige manong, kan maysa, saan tapay matla sigurado? Nupod-nuwan no saan ti maipapan iti day ta abanag. Husto ka ading ko. Amangan no chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaro na subjecta. Agkita tantulangan inton malam. Agkuyog tanto nga agawid Wen, manong. At tuyin ti koleksyon itang aldaw, James. Idulin maun, at madaramatan niyo kadagiti anak mo. Naiktisay amin na yun dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyaman ak mang Paolo. Dakkel ti kinita ti water refilling itang aldaw Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan? Tapay akas talauna ti dalag ti asawak.
Saan, James? Saan pa yabim mabait ti 5,000 tirimit mi kenkwana? Hanggang kurangan na lata. Mang Paolo, Dispinsaram kumaa, James. Hanggang panagkunak. Talaga, asan ang makontinto ti asawam iti mapaspastrag ti negosyo yaw. bayan nyo latan. Sana bale, adan panggadan na ijay, kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit, kaya't naklangat tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod, Mang Paolo. Idaw-dawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalun at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka kadin iti armusar, anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang, Jackson maklon ti kasti agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit, anak ko. Talaga adya akong makakita, nanang. Awanan serserbit. Di ka kumaagsaw iti kasta, anak. Adda kami dito'y pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatagda ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka ba alak? Pasensya kaila ko man, nanang. May kawak lang amin una iti kastya ng panako. Panagrit na, ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, ap. Nga, anya, Lola? Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawain? Diyak kumangamin kaya tapat dyan. Ngum umad-ado dagiti mang ibagbaga, nga adda ka nun sa bali akadindin na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni Nanang tikasta? Barang kasta nga agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo, apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken, nupudno ti atap ko wano saan. Di yu pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupudno matlaang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni nanang. Kat adday gam na basit abag. Nagturong ijay balay daan tinimya. Ano ya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw ka na tayo? Ala, amangan no umay tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan tinayo. Barang umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyaman ak, nanang. Ay, alagayam ti sidaan nga inluto yun, nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyaman ak, nanang. Naragsakak. Gaputa paboritok tinluto yo. Naragsakak kunam ngam nagliday mo tarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta ama iliw karag iti duwangan nakmi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumlaang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga rutakas na nga agpaiso na. Kas nakon, di ka agpanunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man? Ha?
Si kakaninday ta, Melody. Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsa ka na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman na, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka at gaputa day off ko ita. Usto matasimangput ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mutlaangan asangputan ti pamilyam. Kinapudno na. Sa anak pa yan nagawid iti balay. Nagdiretso ak dito balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ka aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anya manday ta aparikot mo. Nemya. Jaking gagara. Agsangit ka matan. Agoray ka man. Anya ti di mo inggagara ako na. Iti kada ki di syudad. Nariknap ti talinaay iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit lata na kasta. Ibagam no anya tinapasamak. Diya ka muno kasanong nga ibagak dito iti pamilyak. Nangro na kadagiti anak ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Jaking gagara, friend. Iso nagawid ak. Takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasa kun kan ko na. Total, saan kami mo't nagkasar? Ano? Takas-taka din ti kalaka na dayta para kan ka? Kasanon dagiti anak yo? Amo ka maawatan dak tumatlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Ano niya? Apay akin lahat niya inawis nak dito restaurant, Demian. Kada ka di okasyon? Awan, Alan. Ada ngamin napatig nga ibaga. Diyak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy an amwak. Oh, anya dayta anamuan? Amangan mat no chismis lang dayta. Diyak kaya ti may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko na. Kalkalpas mila nagsarita itay. Ang mga no nagawid itan ije balay na. No sinurot na ating balakad ko ken ko na. Diyak maawatan. Ada ka di parikot. Ay, dakkel ti parikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no ti sigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang arodan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak tad bakayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingan kayo ngagpagayam kan ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga ron. Ammom ti mapaspasamak itakin ko na. Ha? Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak ken ko na? Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat ti agsao, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamaga. Itad ko lang ti baro a cellphone number na. Nanang, di kayo matagtagari. Apay, adda madiari-krik na anyo. Awan, anak ko. Ngam ti asawam. Adda. Anya ti kaya ti asawen. Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro. Agdadagsen ti asawam. Anya?
kasano ko pasamak na ita. Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawin. Iso nga rod ako nakapaliwam. Palutputam kit di, nupod no ti atap ko, wano saan. Anya ka diti ko ng maibagang James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa balin titigtignay mo. Apay an alamis kan kanyak. Awanan dahil di melody nga inayat ko itinapudno. Pangaasim James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalat na nagsasao. Anya? Nalawag na siguro timbagakan ka. Di ka an agsasao no kayat mo nga agtali na edak pa'y kada kayo kadagiti anak ta. Kaya't kung ibagam kanyak ti kinapudno. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipudno. Amok anak adlaw mo ni nanang. Wen, pudno. Agdadagsanak. Ngam saan asika ti ama ti inawag. Anya? Saan akon nga interesado no anyaman tinaidanon kan ka. Tinapatag na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat. Iso asumurot akon iti ama ti sikug ko. Saan, Melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarik, ibilang kunto apudpud nga anak ko daytan inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikug ko itan tipudno ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay a pumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din napatag kada kayo? Pakawanan dak ko maanak ko. Diyak ingagara akas to ti pagbanagan ti amin. Ngampatsyan nyo manuwan no saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakasiga po itikas diya kasasaad na. Pakawanan dak. Kas na ko na akon. Diyak ingagara akas to ti pagbanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito'y tinaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakal kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Ag tinulong kayo magkabsat. Ag pinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang anak yaw. Anya launay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanang. Apay anaramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kamatan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana. No talaga asaan na kanakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pa masikalaengan tinamnamaan da. Wala na. Ikarigata. Tulungan na kumaamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pari James. Doon tinainom mo nga ara. Tagkawa na yan. Bayan na kumalang parialan. Kahit kung ipapas ti sakit tinakam Melody. Itaang ka sa pulak ti panangandi ngay na kanyak. Apay pinanawan na ka. Nagsakit parialan. Nasakit. Anyangin nga go, pare. Wanan ti maramidam. No talaga asaan na ka nakayat. Ipamaisamlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagatalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaks anak pare. Nagsakit ti kasto yan ang banagan ti pamilya mi.
Kabala ng srangawan. Kasapulan na awatin ti kinapudno, pare. Balin ka na tibker, para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo,